وکشینا هیزن امریکیش افغانستان مترسیا پیشکتنا طالبان دردخه هوله. لأنقره 45 رخصتن پشتگیری مافی هدف سیاسی دکن. ریوبری خسر باکور روجلات سوریه دبیجه و آماده اجبو دیالوگ الگل دمشقی. جه دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاو ورزن من صالح دمیجر جبوا بینرین هجا ایرو سشم شش تیرمها سال 2021 ام برنامه کرد کنکشن جورا پیشکش دکن. لامری شوا جان دیلان ایدمتان خوش. لکاتێک دا جو بایدن سەرۆکۆماری ئەمریکا بەردەوامە لە بەدواچوون بۆ کشانەوەی نزیکەی هەموو هێزەکانی ئەمریکا لە ئەفغانستان دوای نزیکەی 20 ساڵ فەرماندەی ئەمریکا لە وڵاتە و ئەوانەی تر دەڵێن لەبارەی پێشەویەکانی تاڵیبانەکانەوە نیگەرانن. ئایا حکوومەتی ئەفغانستان ئامادەیە؟ ئەوە پرسیارێکە کە زۆری لە چاودێران هەیەە لەوەتەی وڵاتە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانانی ڕۆژاوایی لە هەفتەی ڕابردوودا فڕۆکەخانەی باگرامیان بەجێهێشت. ئەو شوێنە کە لە ڕۆی استراتیژیەوە گرنگە و لە 70 کیلومەتری باکووری کابڵی پایتەختەوە دوورە ئێستاکە لە دەستی هێزەکانی ئاسایشی نیشتمانی ئەفغانیدایە. و تاڵیبانەکان ئەو گروپە چەکدارە سەرهەڵداوەی کە تا ساڵی 2001 ئەو وڵاتەی لە ژێردەسەڵاتدا بوو وا ڕادەگەیەنرێت لە سەرانسەری وڵاتەکەدا بەرەو پێش دەچێت. کە دەڕوانی تەبارودۆخی ئاسایش باش نییە، ئەفغانیەکان دەبینن کە باش نییە، تاڵیبانەکانیش لە جوڵن. لە مانگی 2 ساڵی 2020 وڵاتە گرتوەکان لە ژێر ڕێبەرایەتی داناڵد ترامپ سەرۆکۆماری ئەو کاتە لەگەڵ تاڵیبانەکاندا ڕێکەوتنامەیەکی ئاشتیان واژوو کرد. بەڵام وتیۆژەکانی ئاشتینی وان گروپی سەرهەڵداوەکان و حکوومەتی ئەفغانستان جێری خوارد. هەندێک لە ڕێبەرانی کۆماریەکان ڕەخنەیان لە کاتەکەی جۆ بایدنیان گرت بۆ کشانەوەکە لە کاتێکدا تاڵیبانەکان لە ناوچە سەرەکیەکاندا کۆنتڕۆڵیان بەدەستێنا. بایدن دەڵێت هێزەکانی ئەمریکا و ڕۆژاوە بەرپرسیارانە ئەفغانستان جێدێڵن. ئێمە دەتوانین باشتر بین، ئەفغانیەکان دەبێ خۆیان بتوانن ئەوە ئەنجام بدەن بەو هێزە ئاسمانیەی کە هەیەنا کە ئێمە یارمەتی دەدەین لە پارێزتنیان. ئەمریکا دەڵێت بەردەوام دەبێت لە دابینکردن یارمەتی ئابووری و ئاسایشی و لەوانەیە بتوانێت لەسەر تاڵیبانەکان کاریگەری هەبێت بە پێی قسەی گێل زماک لەمان لە ئەنجومانی پەیوەندیەکانی دەرەوە. تاڵیبان گۆڕاوە؟ زۆربەی ئەو خەڵکانەی لە ژێردەستی تاڵیبانەکاندا دەژین دەڵێن نەخێر، بەڵام هیچ پرسیارێک نییە کە تێدەگات لەو ژینگەی کە بۆی دەگەڕێتەوە زۆر جیاوازە لەوەی بەجێهێش کاتێک دەسەڵاتی بەجێهێش لە کاتێکدا لەوانەیە ئەمراز و ماشین و کەرەستەی لەشکەری هەبێ، بەڵام شارەزای نییە و دەزانێت پێویستی بە ئەندازیار پزیشک و هەموو ئەمانە هەیە بۆ ئەوەی فەرمانڕەوایی بکە. سەرەڕای ئەو راپۆرتانەی کە ئەمریکا پلانی چۆڵکردنی لە ناکاو بۆ کارمەندە دیبلۆماتەکانی ئامادە دەکات بەڕێوەبەرێتی بایدن لە ڕۆژ یەکشەممەوەتی باڵوێزخانەکەی لە کابۆڵ بە کراوەی دەمێنێتەوە. کاربەدەستان دەڵێن یەکەیەکی هێزەکانی ئەمریکا بۆ پاراستنی باڵوێزخانەکە بەجێ دێڵێن. دەربارەی دۆسەیە گرتنا پارتیە دموکراتیکە گەلان هەدەپێدە لە تورکیە 45 ڕێخستن ئین دموکراتیک و پارتیên سیاسی دژبەریە خۆیان ji biryara girtinê re nîşan dan û piştgiriya mafê HDP siyasî li Tirkiyeyê kir. Pemnêrê me li Enqerê ew li vê çalakiyê bû û ev raport amade kir. Li Tirkiye lêhûrbîniyeka mezin ana li ser girtina Partiya Demokratîk Gelan HDP'ye. Li Enqerê 45 rêxistinên demokratîk û partiyên siyasî hatin bahev û pêkva parastina HDP kirin û gotin em mafê siyasetkirina HDP diparêzin. Bi pêşengiya komeleya mafê mirovan İHAD'yê rêxistinên ku hatin bahev li Enqerê bi daxuyaniya çapemênê piştgirî dan HDP'ye. Di civînê da hevserokê İHAD'yê Öztürk Türkdoğan daxuyaniya hevpar xwend û bi navê hemû rêxistinan wiha got. Siyasi rakipler olarak Desthilat dadet destê xwe da wekî şûkekê bikartîne û dixwazire dijberên xwe derxîne derve siyasetê. Piya min girtina HDP derbeyekê li hem ser demokrasiyê û hem ji ser Tirkiyeyê ye. HDP'ye yapılan her saldırı
رخستنên ku ji bo siyasetkirina HDP îmza dabûn yek derketin ser kursiyê hest û ramanên xwe diyar kirin. Di daxuyaniya pirên îmzakiriyan da li ser helwestên desthilatiyê ya beramberî HDP sekinîn û doza girtina ser HDP jî şermezar kirin. Di nav vanan da serokê Platforma Demokratîk ya Başûrê Rojhilat Abdulhakim Daş di qisedana xwe da piştgirî da HDP û wiha got. Girtinên HDP negirtinên bi awayên hêzên yani Partiyên Demokratîk a Gela û Ekotê de siyaset dikin. Qedexekirinên siyasetê li Tirkiyeyê, li Kurdistanê de ji vê miyarê xebatî têkirinê em wek saziyên sivîl em jî wek platformên Komarê Rojhilat û Başûrên Rojhilat di vê piştgiriyê de ne piştgiriyê xwedira diyar dikin dîsa jî wek koordinasyonên komerên herêmî. Piştî hemû aqaftina hevserokê HDP Mithat Sancar jî qisadana kir û ji bo van piştgiriyan jî spasiyên xwe anî ziman. Gerçekten çok değerli bir. Birastî ew me piştgiriyekî gelekî pinirxe. Ez spasî bi wê hevkarî dikim. Armanca vaniya esasî ew e ser HDP hemû hêzên demokratîk bêdeng bikin û ji siyasetê dûr bixînin. Girtina HDP di rojeva Tirkiyeyê de ciyê herî girîng digire. 45 saziyên demokratîk hatin bahevûdin, daxwaza wan ew bû ku HDP neyê girtin. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere. Dadgeha Destûriya Tirkiyê erê kiribû ku proseya girtina HDP dest pê bike li dor iddiayên girêdana wê bi terorê ve. HDP dibêje ew dose siyasî ye û ew dê şerê mayîna xwe wekû partiyekê heta dawiyê bike. Ji bo ronîkirina vê mijarê niha pemnêra me li Diyarbekirê Xecîcan Farqîn bi rêya Skype bimira ye. Dem baş Xecîcan, proseya girtina HDP dê çi qas dirêj bike û di vê navê de HDP dê çi bike? Belê dem baş wekî salih. Wekî ku tê ji dest nîşan kire ev li ser daxwaza dozgerê dadgeha bilinda Tirkiyeyê Tirkiye jî serdana wan qebûl kir û di heftê Hezîranê şûn da ana proseya ev nîqaşkirina girtina doza HDP were dîtin lê beriya wî alî proseyê de sê mehê HDP heye ku xwe biparêze di alî hukûqî de di alî belgeyan de. Ji ber wê sedemê ji xwe HDP jî niha beriya çend rojan li Îstanbolê bi gelek sazî dezgehên hukûqî re û her wisa bi hukûkzanên navnetewî re li Îstanbolê civînek li darxiste civîneka girîng û niha komîsyonan amade dike komîsyonên cuda amade dike ji bo nav sê meha da parastineka yani qeyîm a ku li pêş dadgehê bi devkî biparêzin. Heta ez bawer dikim heftê tîrmehê proseya yani afermî heta heftê tîrmehê lê ku HDP bixwaze dikare mehekî jî dema xwe dirêj bike piştî wî dozger jî yani raya xwe li ser girtina wê bi devkî ragihîne. Paşê jî ji xwe 15 hev endamên komîsyona yani 15 hev endamên dadgeha destûra bingehîn a Tirkiye heye. Ew jî li ser parastinên hem ê dozger hem jî partiya siyasî HDP civînan çêkin û bîr û bawerî xwe an jî li ser esasên hukûqî an jî bi awayekê dê Xecîcan li dervey çarçeweya wê em bibêjin mafnasî û hukûqî yanî ji aliyê wê siyasî ve behsa çalakiyên wan li Stenbolê kir berî çend rojan hatin şandeka HDP hate Amerîka jî و ما راپورتا ایوب جی دیل انقره جی چالکیه که ها 45 رخصتن و دزگه پشتگیری خو بو اوا اف چقاس زخمه که سر عرضه چه دکه و چقاس به باندورن اف چالکی راستش يعني انا ابي دمك درجه يعني صار 2000 شون ده لتركيا حتى انا اسكان بيشم كو دحف بارتي هات نگرتن يعني HDP و رفاه بارتي HDP DTP pardon پشتی شون ده وی بارتي اساسيه كو هر دو دبن اي كردا ده لسر عردي يعني وقتی كو انا اشخو HDP جي اسكان بيشم كو طيبه بارتي مجلس جنان HDP عردي جوینا چت که خلقی را دانوستندن که لی تشتکی بیرنگه یعنی هر کس و سیاست همیشه دبیشون که اویه براستی سر دفاع سروک نتوپرور دولت بحثی لی یک تکرن که بدیویش خو سروکماری ترکیه اش گفت که ام اصلی خدا عمل دژی به یکنه
و پارتی ورنگرتن جبرکو ام جی وک پارتی هات بونگرتن لی دبیشن کو یعنی جبوی کو بچکی عالی نتو پروران آش بکن یعنی چون که شریکین دستلاتی حکومتنا بلکی دبکو احتمالک مازن یعنی دست دادگاه دا او هیکو علیکاری خزینه ببره شو هدف جی به بیه دبیش بلکی پارتی نگرن لی علیکاری خزینه کارم بگرن لی اگر دادگاه انک دو آلترناتیو پیشید کار هدف تمامی بگره و قدخه بین سر سیاست بنا و وقتی بچش خو حمید چه لی وقتی آلترناتیو کاره چه بگه هدف نگره و تنه علیکاری بچه ببره اوج شغل سرویه کی انک پاراس نخود کن باشه خجان اگر میدان تاجیک بله اگر هاتو هدفه هات گرتن یعنی بریاره که فرمیج دادگاه درکتو کدوه هدف وره گرتن و دمی چرا نسا اندام هدف د ناو پارلمان ترکی دا و چاوب یعنی د ناو پارلمان دا و او اندامانه چه بکن بله شو تو زانی 481 سیاست وانجی قدخش بودن تفاصیل اگر کو وره گرتن او قدخل پیشوانجی چه بش خو کم کسی از براتون 10 15 حب اندام این هدف دمینن اوجت شو تو پاندور تو ارککان چینابه از بار کمل سر نقاش یعنی پارتی و وکشاندن جی او اجت نقاش کردن هدف به امکان وکی آلترناتیو کو سال ده تبعات بگرتن وکی بریار سینه ملت یعنی ام وگر ناف سینه ملت و ام ملت خورا به خلق خورا بشورن کا او چت خوسن لی وکی آلترناتیو 2023 ده البجارتنا سر کوماری او بله آمدکاری خو بکه اگر یعنی رای سیاست لیوره گرتن دخواسته لسر هلبجارتنا سر کوماری هزا خو چکه و بجکو هر چند اون مقدر خشی بکن هجی هزا ما هي لی عمل سربان هلبجارتنا يعني برسبة خبزن وسباوركم زيدتر دخوازن كو بخلقي بالشورن بقال بالشورن جبينم فيرانجي شيبكن كهل وسما يتشاب وندخوزن وغير نياجي بنغرن دناب جواكي داشي نرنك بقشتها ان تاني عنك براستي شي الشري خندك فردشي يعني كسي كموانا داخلين دقوتن يعني پارلمانتش خب به ارکمایه و هفسروقات نگرتن بدوزن وکی اکوبانی کسین کو علاقه هي تونه حمیه تروریزت کن لازمه کو کرد جی برسف بدن یعنی بیشون که اگر کو مناخوزن امجی ناکرن سیاست اجبر کو دگو هیزا مبکو هي در بجارتن استانبول و انقره وان در در کته اورته لی رخنه مازنش الپارتین اپوزیسیون اتکن کو پشتوانیه که قیم و زخم بدنگه بلن نشانه هدف ندن حتی پارلمانترین هدف دبیجن کو جه بچا بردای باشه خجی جان دمک که پارتین اپوزیسیون پشتگیری راست هدف ناکن پارتین کردی ل ترکیه پشتگیری هدف کند و درباره دا پیوندی ناوینا هدف و پارتین دنن کردی دا چه بونه و اگر بوبن امکان هیا کو کاربن حوالبندیه که تشتکی نزیکی بونه که چیکن کو کاربن یعنی برانبر و دوسیه در کفن زانید وقت البجارتن هرمی ده اتفاق بی رنگه هبو اتفاق کردستانی و هزا کی جی جوشه کی حس کرنه کی جی دا کرده براستی لی هدف دخوازه و یکی تایبت السر مجاره دموکراتیک بونا ترکیه ببن نتنه مثلا کردستانی یعنی دخوازون کو ادبشن اف دوزا نتنه آگرتنا هدفیه اف دوز شرکی مزنه بکرنه انیکا مزنه بکرنه سر هزو دخوازه پک بجیانا کرد و ترکا هر وکی دموکراسی ترکیه یعنی به افشار نتنه شرمه ایرو اگر هدف هات کردن یک حمید اسکرتیج ده سرم لیش برای سدرن به نشرمه تنه جعبه ندن جیمه که دور هات سرمه جوارا جمیدان نامینه برای سدمه هلبت بکو یعنی شو اتفاقین هرمی هبون پارتین سیاسی هبون لمخابن هیزو دنگ او پارتین سیاسی لترکیه پرزیدنینه يعني كم أزبار ناكم قاسي مليون كيشي دنجي وان هبه لد آلي مانوي دا أزبارتكم كو أبيه هزكي إبدا آخر دا آلي ديماني دا جديد باري دا جي بيشم كو بالي أجر وساتشين أبو إما جي ختمه دياره لهجي نهات نوي مرحلة نهاجي هيد خوصن دنجي يا پشتوانية روج أواي تركيا يعني سياسة أوبوزيسيون بقرم پشخوش بركود بيشن أف نتاني مسألة هدفه أف مسألة تركيا وسياسة تركيا وياه خجی جان فرقین پام لیرما لدیاربکر گلک سپاس بودم. سپاس باش فرقات باش. نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا. دەستەی کاروباری دەروەی بەڕێوەبەرەتی خۆسەری ڕێگەیان کە ئامادەیە بچێتە دانەستاندنەوە لەگەڵ دمەشق ئەم لێدوانە پاش بەیاننامەیەکی وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا دەهاتووە کە داوای لە ڕژیمی سووریا و بەڕێوەبەرەتی خۆسەری کردووە دەست بە دیالۆگ بکەن.
دەستەیە پەیوەندیên derveyê rêveberiya xweser ragihandin got rêveberiya xweser amade ye diyalogê li gel Şamê bike. Daxuyaniya rêveberiya xweser piştî daxuyaniya wezîrê derveyê Rûsyayê hat gotê de daxwaz rejîma Sûrî û rêveberiya xweser kir dest bi diyalogê bikin. Di daxuyaniya rêveberiya xweser de hat ragihandin got ew amade ne diyalogê li gel hikûmeta Sûriyê bikin. Lê bi mercê rêz li taybetmendiya navçeyên rêveberiya xweser û qurbaniyên wê ji bo Sûriye û yekîtiya wê hatine dayîn bêgirtin. Berdevkê rêveberiya xweser Luqman Ehmêj dengê Amerîka re da zanîn got daxuyaniyên birêz Lavrov derbarê diyaloga li gel Şamê gaveke erêniye. Yani wek rêveberiya xweser timîma gotiye pirsgirêka Tundurê Sûriyê de gerek biriya diyalogê bêçareserkirin. Ji ber tir riyê din vê pirsgirêkê çareser nekin. û di wî aliyê de jî gelek cara bang hatî timî jî me bersiva erênî dayî va bangê ji bo guftûgoyê. Lê mixabin heta ana rejîm hînakê negihayê wê asta gobêje guhertinek di Hundurê Sûriyê de têxwestin. Hîna dibêje heger ez coğrafiya Sûrî tevî têxin min destê xwe de îtê wateya got pirsgirêk çareser bû. Li gorî şopîneran got ev diyalogên di navbera Şam û Qamişloyê de çendîn car dar dikevin û herdem li gorî perpîsên Kurdên Sûriyê got rejîma Sûriyayê ne amade ye ji guhertinê re. Li gorî peyvedarê rêveberiya xweser got Rûsya garantora diyalogê ye bi rejîma Sûrî re û sedemên gerên diyalogê gotêk diçin Rûsya baş wan nas dike. Îdî di nerînê me de wê rejîm necidî be di guftûgoya de û ji xwe rêveberiya xweser tecrübeyeke wê dirêj di vî aliyê dihayê timî jî dema danûstandin çê dibûn aliya rejîmê ne bi persyaretî nêzik dibû û di encamê de ew guftûgo dixetimîn. Li aliyekî din kolana Kurdên Sûriyê ji rejîma Sûrî nebawerin û bang li aliyên navneteweyî yên di rewşa Sûriyê de bi bandorin dikin got Kurd derbasî çarçoveya çara siyasî bibin. danûstandina wek heqê millet ne danûstandina wextê em herin bi muxaberata rûnin divê em bi kesê medenî rûnin gem karibin heqê xwe bistînin em em herin wek berê ew nerîna ser Kurdan derin zaten ew ne meqbûl e ew nerîna gew dixwazin heqê Kurda meselê bi zimanê xwe berê em zimanê xwe diştexinin yani divê ehlê mentiqeyê Kurd bin Arab bin nîzam bi heval bin kî bê ew helkê xwerbîn. Li gorî şopîneran gorser derejahiya şerê navxweyî li Sûrî gelek gerên hevdîtin û diyalogan di navbera Kurdên Sûriyê û rejîma Sûriyê li Şama paytext hatine darxistin. Li gorî rayedarên rêveberiya xweser got rejîma Sûrî bi çavê çara siyasî li pirsa Kurdên Sûriyê û Bakurê Sûriyê nabîne. Li aliyekî din rêveberiya xweser mercên serkeftina diyalogê bi rejîma Sûrî re bi parastin û çespandina taybetmendiya rêveberiya xweser li Bakurê Sûriyê bi beşên xwenî siyasî, leşkerî û îdarî de girê dide. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo. Paş du sal li şikestî Daeş û azadkirdinê di navçeyê jêrdeshelatiyan em rêxirawe tundrewe hêşta karîgerî li ser komalga heye û hêşta hezaran li ziyanpêkewtoxanî Daeş azar diçêjin. Hêzekanê Sûriya Demokrat lem duayene de jimarek xanewedeyê li Bakur û Rojhilatê Sûriya de li kampê Elhol azad kir bû ew bigerênewe welataniyan behoy ew zorek lew xanewedane ke azad kiran tenha jin û mindalin ڕۆبەڕووی چەندین ئاڵنگاری دەبنەوە وەک یارمەتی و کێشەی دارایی. پشتی دی سالان ji têkçûna Daeş û rizgarkirina devera dawiya dibin kontrola wê da. Hîn bandora vê rêxistina tundiraw li ser civakê heye. Got bi hezaran qurbaniyên Daeş ta niha alûziyan dikişînin. Di demên dawî da Hesedê hejmarek ji malbatiyên ji herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê ji kampa Holê serbest berdan got vegerin malên xwe. Dengê Amerîka serdana vê malbata got ji bajarokê Sirînê kir. Got ji ber metirsiyên ewlekarî navê xwe diyar nekir. Spas bi Xwedê her kesek me qebîl diket. Her jinek yan mêrek vê re ratê silav dikete me diyar ku me qebîl dikin. Herkes dixwaze harîkariyê bike, lê tinê gotina rastî heta nûke kesê harîkarî nekiriye, lê gotin jî baş e. Bû min bes ku me qebîl dikin. Ji bilî got sê zarokên Fatima de encama şer da jiyana xwe ji dest dan û hevjînê wê di zindanê daye gilî û gazincan ji rewşa jiyana xwe dike.
إذا ضليت على هالحال هاي اگر از دوی روشیدا بمینم ازش وی ولاتی چم و روم اگر کسی کاری من و زاروکن من نکد حل بد جیان دیا زور به لی اگر کاری بینه بشکش کرن از الویر بمینم احمد شواخ گو کفالتا بردانا وی مالباتی و گلک مالبات هلگرتی سرخواه دبیجه. گو او به وی ارکه رادبه جبر گو لگور نیریناوی کونبونا هجمارک مزن جمالبات داعش لگل هف آلوزی زیده دکه. و رامان توندراو دناوان دا بهتر دبن. موضوع إنساني أول شيء. بري هرتشتي أو مجارك مروفية. أرمان جي تفجر وان مالباتان. حكي أن وان كسان لكامبان دا لقال هف بهلن هيشين وان دي وقت خبمين. و ناهين جوهرته. لي حكي أن وان لمالين وان خلقين وان و جواكي وگرنن هل بدي چارك دن تنها جواكي دا پیدا ببن. و جیانا وان ده وگره وگ بری و پیوسته که ام حودو خوش ببن جوان را دبستان و آلیکاری پیوسته پیوستیا وان پتر به آلیکاری و قبول کرنه هیا پیوستیا وان به مهیا که ام لکلک وان بسکنن رایدارن ریوبریا خسر لباجاروک سرین دیار کرن گوهری داوی چل مالبات ج کامپا هوله وگریان دوره و بری وانجی هنک مالبات وگریان چل مالباتی هاتا به داری سرینه و بری وانجی سالی چونیش دفع کات یعنی ایما لوه داره امواک عندي مجلس ناحیه گریدوی ریوبریا خسر یعنی اولی کاری ما بوان را ام بکن چشتی آن دست مدانه ای هم کانه به نانی وان ام بکن و مالی وان تأمین کردن معاونات برنامه مالی وان اما وقتی دین دواری مساعدات آن را وایی لوه داره یعنی منطقه که طیبه تی سال جی خرابات وقتی دین ملت الجامعه پر وضعی خواهد تعبانه منظمات الجامعه تنانه هیجای گوتنه یا گوما خواست نیرینا خلق دوره جی بگرن لیجبر حساسیت مجاره کسکی نخواست دنگ بکه محمود بالی دنگ امریکا باجاروک سرینه رخصتنک آلمانیا آلیکاری مروی لکامپا شاریا دهوکه هنک آلیکاری پیشکش کرن جبو آورین کامپه پشتی کو آگر به کونین وان کتو همی کلو پلین وان شوتین دسپیکا مها حزیرانه پمنیر مال دهوکه آگاهین بهتر هنه پشتی شوطینا نزیک 400 خیوتان لکمپا شاریا یا آوار شگاره ریخستی بیانی ناف خوی دست بهاری کاریاوان خزانا کرن ین زیان و کفتین ریخرا و شلترناو یا آلمانی بو 400 مالباتن خیوتن وان شوطینو 35 مالباتن جدستن داعش رزگار بوین پیدوی تینکاتیه و آواتازی دوی گرما هاوینه دادابین کرن و لسروان بالاف کرن بس بخواده قالکش مرا کرن خواده دعای الخیراوان بکا خیرا هموا قبول بکا آری بخواده تقصیر نکردن یعنی تشت هموش مرانین خود بخواده هنا كرينا بلوغ مثلا بس هيك عملنا كرينا ونكرو بخواده ما دوي ديجي هموا وكن او جي راس وكان مدرازيل يعني خيمه ولا كان هبوا باران باها بخواده صار ما تفرينه بخواده ما دوي ديجي هموا وكن آری بخواده چالاگوان حسین بهادری بهاری کاریاری خستیم بیانی بردام لریگن آلیکاری دیگران جبو آوارن لپرانیا کمپین آوارن آبجی یک جوان هولان بو دیگر ریگ خلاوا شلتناو یا آلمانی بو ما ده رجعت شتوانی حاضر شك بس پشتی گفت چنه ناف جیت خو دا بهتر چکرن لو ما او تشنا ایرو اینان تشکی هری باش گهاندنا وان بلنگازا براسی چی بوانج بهتر کرن هر کما جبلی هندشک ما دا خوازه کدی جکر مالبات رزگار بيد دست داعش نزكي 34 مالباتانا ما قوتي هروسا قوام ده هوي هاري كاري جاهيني نوان شكو ديت بردوام بي نبس الفي كامبير بردوام الحمو كامبير ديشك هاري كاري توان حتى جهانشتينا شنغاري وكامبك نمايا هاري كاري في رخرا وشلترنا ونجاشتيني یک جنین جدست داعش رزگار بوین دخازی دهمی وارن جیان دا هاری کاریا وان بیت کرنو آرامی و آودانی بکوی شنگال دا جیانا آوار بونه و خیوتان رزگار ببن عددکی مزنش کم باشاریا شوتی براستی مناوی حیات ما وها بردوام بی اجبر که ایروف چیکرن سبا سریح نکاش میدیا هک ایرو قاطعک شوتی سبا قاطع دیش که شوتی مدوی بزوترین وقت جهاد ما باقش بگنو امان بیت چیکرن و امچنا جهاد خو اجبر که وان خیوت هذا حیات قالک بزحمت ووضع نفسيا نيباشا وماديا ناس بجمتا وأبد خيفتي دوان شوتين حتى الدنيا الفان خيفتا هذا بنو وتشتاب بني تيجي هرنا عاودين نجبر قالك اجي يكون هالصدمات النفسي البالشيبون تشتكي قالك بزحمة بو
جه آماجه لکمپا شاریا 2306 خزان آواره لهنه حمید بنه 12155 کس اوه 7 سال در بازبون جیانا آواره بونه. سلام بالای دنگ امریکا. اتومبیلکه به باسک و داوی تست کافرینی لولات سلوواکیا به داوی آنی دیزاینر نوی دبیجن افگشتا سرکفتی وان گاوکی بر به فرینا اتومبیلان دکه ده لشارزات دبینن کو اف یک ده دمک نزیک دا لسر عرضه پیکنی دەشێت ڕۆژێک بەم نزیکانە تەماشای ئاسمان بکەیت و ئۆتۆمبیلێک بە ئاسماندا دەفرێت بەدی بکەیت. ئەگەر دیزاینەرانی ئێرکار پرۆتۆتایپوان شتێک لەو بارەیەوە بڵێن ئەمە داهێنەرەکەیەتی کە بۆ تەلەڤیزیۆنی مارکیزا دەدوێت. کارێکی مەزنە کە یاسا ڕێگەی بە شتێکی لەم جۆرەدا ئەوەی لە شوێنێکی خەیاڵیەوە بچیت بۆ شوێنێکی واقعی. ئەمە ئامانجی ئێمەیە کە بەرهەمێکی ڕاستەقینە دروست بکەین و ڕۆژێک بێت بتوانین بیکڕیت. لە بۆردی دیزاین کێشانەوە بۆ ئاسمان ستیفان کلاین داهێنەری ئێرکار فڕۆکەکەی بۆ 35 خولک لە ناوچەی نێتراوە بۆ براتسلێڤای پایتەختی سلۆڤاکیا لێخوڕی. ئێمە بە تاریکی گەیشتینە فڕۆکەخانەکە دواتر فڕۆکەکەمان ڕاکێشا بۆ سەر زەوی فرین هەرچەندە من بۆ چەند کاتژمێرێک فڕۆکەکەم لێخوڕی بوو بەڵام کاتێک بەسەر ڕێڕەوێکی درێژدا دەڕۆیت ئەوە هەستێکی جیاوازە. فڕۆکەی ئێرکار بە هێزی 160 ئەسپ باڵەکانی بەرەوناوەوە دەکشێنرێتەوە و دەنوشتێتەوە پتر لە 40 کاتژمێر لە تاقیکردنەوەی فرینی تەواو کرد و ئەو پەڕی خێرایەکەی لە هەوادا گەیشتە 190 کیلۆمەتر لە یەک کاتژمێردا. لمبیر پالساک لە ئینستیتیوتی سلۆڤاک بۆ لێکۆڵینەوەی گواستنەوە بە تەلەڤیزیۆنی مارکیزایی گوت هێشتا ئەم پرۆژەیە لە قۆناغی سەرەتاییدایە. ئێمە ناتوانین بڵین کە لە ساڵانی داهاتوودا ئۆتۆمبیلی فرین لێرە بەکار دەهێنین بەڵام کارێکی زۆر باشە کە ئەم بابەتە لە سلۆڤاکیا سەر هەڵدەدات و دەرەنجامێکی کۆنکرێتی هەیە. تاقیکردنەوەکەی فرین ماوەی گەشتەکەی لە شارێکەوە بۆ شارێکی دیکە کردە نیوە و 142 نیشتنەوەی سەرکەوتوانی تۆمار کرد. کلاین ڤیژن دەڵێت هەنگاوی داهاتووی دروستکردنی فڕۆکەی پرۆتۆتایپ 2 دەبێت بە هێزی 300 ئەسپ و بە خێرایی فرینی 300 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا و بتوانێت مەودای 1000 کیلۆمەتر بفرێت. بله بینر هجا کردکنش نیرو بداوی هاتم به هیوینت اجتماع پیشکشگیری به دلیو بن تا جرابه سلاوین هفکار من حیدر کریم و بریوان یوسفی لکنترولی و لور هفکار من جانی دیلان و من صالح دمی جرجبو و هر شاد و بختور بن. ببینه خوش.